Prije početka ovog videa samo bih vam htio naglasiti da smo počeli sa novim serijalom po imenu Gangster Life, u kojoj ćemo zapravo simulirati stvarni život nekakvog gangstera, znači od početka kada je on siromašan te do samog vrha do kad ne postane glava neke velike mafije. Tako da obavezno pogledajte, snimili smo već 2 videa, tako da desno gore će vam biti prikazan prvi, znači video pod naziv, ili vam ga prva epizoda pod nazivom Novi početak. Obavezno podržite video lajkom, šerom, te se zapravo pretplatite na kanal. Ukoliko imate neke zanimljive ideje, slobodno napišite u komentar, budemo pogledali pa možda i neke uvrstimo u epizode. A mi krenimo u video. I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako ubaciti Gunshop u vaš 5M server. Tako da ono što će vam biti potrebno je zapravo skripta za Gunshop. Znači to vam je SAX Weapon Shop. Te ono što će vam biti potrebno je SAX license. SAX license vam je skripta čisto da vam funkcionira davanje licenci, znači to vam je neki dependency za weapon shop. Tako da skinut ćemo prvo SAX license. Možda smo to već u nekom prijašnjem videu radili, ali evo ga sad ću ponovno skinuti. Tako da skinete i SAX weapon shop i otvorite oba dvoje naravno. Možemo ovo zatvoriti, prebacimo si ovdje i stavimo zapravo na desktopu. Ovako. Kad smo to skinuli, naravno makivamo master sa oba dvije skripte, kao što inače radimo. Tako da maknemo ovdje i maknemo ovdje. Kad smo to napravili, idemo u SAX license prvo. Ovdje zapravo ne morate ništa ni config niti server side, samo ulazite u SAX license SQL. Open. Ok. I dobit ćete nešto ovak. Kad ste to dobili ovdje, ne dirate ništa ovo dole, samo makivate ovaj use as extended. Odabirete vašu databazu i execute SQL. To je to. Ako vam baci nekakvi error duplicated, kao da već tabla postoji, znači tabla license, da već postoji, onda samo možete klikati ok, to je to. Znači da već imate ubačeno, tako da nemate brige. Nakon toga ulazimo u SAX Weapon Shop. Idemo prvo u config.ua, idemo vidjeti šta možemo konfigurati. Ovdje imamo config license enable false, stavit ćemo true, znači to vam zapravo znači da se mora kupiti dozvola kako bi mogli kupiti u običnim shopovima, znači puške. Tako da config.license price vam je 5000, mi ćemo staviti $20, čisto ono za test. Ovdje vam je gun shop, znači lokacije gun shopova, to su neke default, i ovo vam je black weapon shop. Black weapon shop vam je black market za oružja, tako da legal stavite false, zato da će se platiti sa prljavim novcem, i ovo vam je zapravo lokacija. Koordinate možete promijeniti po vašoj želji. Tako da kad ste to zapravo editirali, naravno ovdje imate config size color type, to vam je za marker, tako da mijenjate isto po svojoj želji. Tu ćemo staviti distance 10, čisto da nam iz daljine neće prikazivati. Config local vam je en i prevađate u locals enlua. Tako da možete prevesti po vašoj želji, mi ćemo vas zatvoriti i idemo nazad u SAX Weapon Shop. Ovdje ćemo otvoriti SAX Weapon Shop SQL, te ću vam sad zapravo pokazati kako ubaciti taj SQL te kako da editirate vi to unutra. Znači brišemo gore use as extended, ovako. Te ćemo dobiti creatable weapon shop i insert into kao license i ovo. Ovdje u license možete kao maknuti ovo i staviti, znači, prijevod. Dozvola za oružje, na primjer. Insert into weapon shop, to ostavite tako kak je, označite databazu i execute SQL. Refreshat ćemo databazu, idemo unutra i ovdje imamo weapon shop. Idemo pod data i ovdje dodajete, znači, za black market, gun shop, koja će biti oružja i zapravo nekakvi dodaci u vašem black marketu ili gun shopu. Price ovdje stavljate normalno cijene i ovo su vam weapon kao neki ID-evi, tako da možete mijenjati po vašoj želji. Kad ste to napravili možete ovako zatvoriti i idemo jednostavno u test server, idemo u server data, resursi i ubacimo ovo dvoje. Ubacite unutra, ja već imam unutra, samo ću zamijeniti. Idemo server data, idemo server cfg, edit with notepad. I samo ćemo normalno startati dolje. Prvo bi vam preporučio, znači, da startate, znači start SAX license i onda start SAX weapon shop, ovako.
Kad ste to napravili, možete pokrenuti zapravo vaš 5M server te vidjeti da li skripta funkcionira. I evo nas u 5M-u, kao što možete vidjeti, na mapi nam se pojavila ikonica Ammunition, to možete sve prevesti u localsima. Tako da idemo mi ovak nutra, idemo vidjeti da li zapravo funkcionira to kupovanje oružja i licence. Idemo buy weapon license, da, i evo ga, ovdje možete kupovati sad pištolj, AK, flashlight, mačetu, sve. Znači evo, kupio sam palicu, kupio sam pištolj, već imam, tako da evo ga palica. To je bilo to od ovoga videa. Ukoliko ste uživali, obavezno stavite like, share i subscribe, te se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!